Ukuthula kaNkulunkulu makube nawe usalalele lo myalezo. Izwi silithola encwadini kaGenesis 35 verse 1. Noma wena ungaqhubeka uzume kuverse 8. Genesis 35 verse 1. uNkulunkulu wathi kuJakobe, suka ukhuphukele eBethel uhlale khona umenzele lapho uNkulunkulu i-altare, yena owabonakala kuwe mhla ubalekela u-Esawu umfowenu. Lona ilizwi lenkosi. Amen. Isihlokwana salomyalezo sithi khuphuka umakhele uNkulunkulu i-altare. La wahlangana khona noNkulunkulu, hamba uyovuselela i-altare, ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi wenza isithembiso kuyena. Izwi leli likaNkulunkulu silithola libhalwa ngesandla sikaMose kule ncwadi kaGenesis, ngoba uGenesis uyingxenye yezincwadi ezinhlanu ezaziwa ngokuthi iTorah, okuyizincwadi zokuqala, okuyizincwadi zomthetho. Ngakho-ke uMose usibhala isilandisa ngensizwa ogama layo linguJakobe, ukuthi uNkulunkulu wabonakala kuyo. Le nsizwa yenza isithembiso kubaba uNkulunkulu. Khumbula phela isithembiso asenza ebaleka Genesis 28 uthi kuverse 19 no 20 kuya ku22, esebonakela uNkulunkulu kuye, ingilosi zehla zenyuka zimkhonza usimakade. Usenza isithembiso ngoba uthi lisango lezulu leli, ebona umkhwelo omude osuka phansi ehlabathini uziyonamatha phakathi kwamafu. Ngakho wayesenza isithembiso ukuthi mayehambe ngokuphepha indlela yakhe uyobuya azombonga uNkulunkulu. Khumbula ukuthi wayeqamele etsheni esho lesi sithembiso ehluphekile engenalutho. uNkulunkulu wasebonakalisa-ke ukwethembeka kwakhe, ngoba awuceli utho kuNkulunkulu aqeda ngalwenzi. Wayihamba le ndlela, uthi kuyihambeni kwakhe kuhamba kubonakala ukuthi kunezihibe sezikhona. Le nsizwa ayisayenzi i-U-turn, kodwa uNkulunkulu wethu yena unayo i-U-turn yokuthi hayi ndoda, la wenze khona isithembiso, khuphuka uyovuselela amadwala amatshe owawungakhele ngawo i-altare. Selibele le muntu kaNkulunkulu ukuthi wake wenza isithembiso phambi kaNkulunkulu. Selibele. Hey, umuntu uyinkinga ngokukhohlwa, uyinkinga umuntu kwenye inkathi, hayi ngoba ekhohliwe umuntu, kodwa umuntu unomoya wokuziba okukuye ngaphakathi. Siwozi bezwile uNkulunkulu-ke, noma esibona ukuthi sesificwe umoya wokuziba, okuzenze ngathi asazi, uyasihambela uzothi, Jakobe, khuphuka uye eBethel uyongakhela i-altare. Ngakho uNkulunkulu mayekhuluma akakhulumi kubantu bonke. Qaphela kuleli verse lokuqala okuyilona esizobambelela kulona. Okokuqala engifisa ukuthi ukubambe isiyalelo sikaNkulunkulu, akekho sizwayo ngaphandle koqondene naso. Ngakho lento uNkulunkulu angayikhuluma enhlizweni yakho, ungalokhu ufuna ukuyiqinisekisa phakathi kwabantu ukuthi isho ukuthini lento. Kuneyiprofeto eyikhulunywa uNkulunkulu kuwe ulele, kwezinye ayikhulume kubhekile, uyizwe le conviction ukuthi lento esho uNkulunkulu emoyeni wami iliqiniso ngami. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi lento ezombulwa uNkulunkulu kuwe ungalokhu uyoyiqinisekisa kubantu ukuthi iyiyo na, ingenzeka na, yenzeke kanjani. uNkulunkulu ukhuluma-ke noJakobe uthi, Jakobe, hamba uyovuselela i-altare. Hamba ulakhe i-altare owalenza, wenza isithembiso walimisa lapha kuGenesis 28 verse 19 to 22. Walakha wenza ithembiso, ngayifeza ithembiso, wena usungizibile. Sekuphela iminyaka ewu-20 i-altare lakha, asazi hleze lawiswa iziphepho, lawiswa imimoya, lawiswa izilwane, noma lawiswa abantu ababedlula beyicingela ukuthi cishe kukhona okusilele esingaxosha sikudle ngoba ukhalo lwethu lude. Asisazi sizathu esawisa i-altare ayelakhile, kodwa noma zikhona izinto ezenza labhidlika lelo altare, noma ngabe zabhidlizwa yini, uthi uNkulunkulu buyela emva uyolivusa lelo altare. Angilazi i-altare lakho lawiswa izingane zakho yini, wawusuphelelwa ngamandla okukhuleka ekhaya lakho,
lakho. Angisazi isizathu esenza labhidlika i-altare lakho. Hleze labhidlizwa umlingani wakho oganene naye okanye othandana naye, wasuyaphelelwa ngamandla nawo ukukhonza uNkulunkulu. Hleze labhidlizwa amakholwa, abantu abangaxoli, amakholwa, abantu abangathetheleli noma bewusho umthandazo omkhulu, amakholwa. Bazalwane, nasi isimangaliso, isimangaliso sentathu uNkulunkulu. Hamba uyolivusa leli altare. Ngithi mina isizathu esenza lawo i-altare labhidlika, uNkulunkulu lokhumile ulindile ukuthi uyobuya lo muntu azojeqeza ukuthi awusekuwile ebengikwakhe noNkulunkulu, ebengakho isivumelwano nakho noNkulunkulu, kuwile. Uthi kuNkulunkulu, khuphuka buyele eBhethele uyovusa. Ngacabanga indoda endala esike sezwa ngayo uNehemiya, yathi mayisizwile ukuthi amathuna oyise ney'ndonga ziwile, yakhathazeka, yathi noma ifika phambi kwenkosi, yabona inkosi ukuthi lo muntu akanje ngasemhleni. Yini ukhathazeke Nehemiya? Ngizwile Nkosi ukuthi amathuna obaba nezindonga ziseJerusalema zibhidliziwe. Ngicela ilungelo lokuyovusa izindonga zaseJerusalema. Ubungeke nawe wenze lento esho uNkulunkulu, uyovuselela uthando laqala. Athi umhlabelelo wamaweseli sekwayaphi ukwenama kwami enganginakho nqambe evangeli? Sekwayaphi lokhu kwenama owawunakho mhla wamukela insindiso? Sekwayaphi lokhu kwenama owawunakho mhla wamukela ukukholwa? Uthi uNkulunkulu, buyela eBhethele uyongakhela i-altare. Noma ngabe zikhona izinto ezahamba zakuphula umoya, noma ngabe zikhona izinto ezahamba zawaqeda amandla, kodwa buyela khona uyovusa i-altare. Noma ngabe i-altare lakho labhidlizwa abasemzini belokhu bebona inyumba ungoba ungabathola abantwana, kodwa buyela kuNkulunkulu uyolivusa i-altare. Yiba nobudlelwane noNkulunkulu noma abantu bungafa, kodwa uNkulunkulu namandla okubuvusa. Uthuke uBhalaka ekhuluma u-Eli namadodana akhe, umuntu exabana nomunye umuntu uNkulunkulu uyafika azoba umlamuli. Kodwa umuntu exabana noNkulunkulu, ubani oba umlamuleli wakhe? Ngizoncenga wena nje ukuthi mayiphela le corona, mayidlula nje kuthiwa sesiyakhululeka, sesingabuyela endlini zokukhonza uNkulunkulu, buyela nawe ngejubane uyovusulela uthando lwakho phakathi kaNkulunkulu. Uthe uNkulunkulu kwiSambulo 2 verse 1-7, lakepha nakhe nginakho ngawe ukuthi uliyekile uthando lwakho laqala. Usho lamazwi uNkulunkulu evesini lesine kule ncwadi yeSambulo 2. Ngakho wovuselela loluthando lwaqala owabunalo ngoba uNkulunkulu. Buyele emva uyovuselela, buyele emva uyovuselela ubudlelwane bakho nomndeni wakho. Umndeni wakho ubalulekile ukwedlula abangani bakho. Umndeni wakho ubalulekile ukwedlula ibandla ongakhetha ukukhonza kulo. Buyele emva uyovuselela i-altare. Kusho uNkulunkulu. Okokuqala ilokho esikhulume ngakuthi uNkulunkulu mezokhuluma akakhulumi neningi, ukhuluma nawe. Uwe okumele uyovuselela ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Ngithanda impunga ithi sengiphelelwe ngamandla, kodwa kunye nje enginakho ukuthi mina nendlu yami siyakumkhonza uNkulunkulu. Ninake manithanda uNkulunkulu bama-Amori enakhe phakathi kwabo. Ngakho kungokwenu, kodwa mina nendlu yami, isinqumo asithathayo lempunga yathi izomkhonza uNkulunkulu. Wenzani wena ngerelationship yakho nobaba uNkulunkulu? Wenza uyema uye enkonzweni uyoxoxa izindaba ezakhayo yini noma ezingakhi? Ma uye enkonzweni ugeza nje ebudaleni bakho, usungaze ufe kunabantu abaphuma enkonzweni ngenxa yakho nje. Ebudaleni bakho, ebumpungeni bakho, ufuna ukufa kunabantu okuthiwa sayeke ukukholwa ngenxa yomzalwane othile. Buyele emuva uyovuselela i-altare lakho noNkulunkulu. Okwesibili ngifisa ukuthi ukubambe verse 2-5. Isiyalelo sikaNkulunkulu asizitshwa. Abantu banomoya wokuziba, bawoziba bezwile. Verse 2, uJakobe waqonda ukuthi uNkulunkulu uyambiza, futhi ukubizwa uNkulunkulu kuyaphoqa. Kumele abuyele lapho ayeyokwenza khona
ilokhuzana ayenza khona isivumelwano kwase kuba nguye uJakobe obuyele emuva ayofundisa umndeni wakhe ukuthi sihambe sachezuka kubaba uNkulunkulu ngivumele ukuthi phakathi kwalomuzi engakhe kuona kube nabanye oNkulunkulu abakhona wayengasa understand ukuthi aphelile amandla ngoba ngivumele abantu balapha egcekeni lami baba noNkulunkulu babo zazikhona ithixo ezabe sezikhona phakathi komzi kaJakobe anawe ukuthi useqhelile kubaba uNkulunkulu zingakhi izinto osuyivumele zaba woNkulunkulu kanye noNkulunkulu phakathi kwekhaya lakho uthi kuNkulunkulu kuphuka ibhekele into ukuthi uma usuvumele izinto eziphambana nentando kaNkulunkulu uyehla kwilevel uNkulunkulu akulindele ukuthi ungabe ukuyona ziyehlisana izingxabano ebandleni likaNkulunkulu ziyehlisana izingxabano emindenini ziyehlisana izingxabano komakhelwane ziyawehlisa amandla omnomlilo wokushisekela imvunge yasezulwini uthi kuNkulunkulu suka wami yongakhela i-altar. Verse 2b wayesekuba nguye oyotshela umndeni wakhe wathi lahlani izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu bathandekayo ubungekeni walahla lezi zinto ezimfakela eseziqeda ukuthandaza eyiqeda i-airtime yakho ukhuluma ngamagama abanye abantu bungekeni wazilahla lezo zinto eziphakathi kwekhaya lakho ungaze ubona impilo engathi ayiphambili basathe ubona imali yaphunyuka ingoba uNkulunkulu akasesiyingxenye sewenze ezinye izinto zaba yingxenye yekhaya lakho bungekeni uphenduke ubuyele uyobuyisana nobaba uNkulunkulu ukhiphe zonke ithixo eseyithatha indawo kaphela ke verse 2b uthi nizihlambulule bathandekayo konke esikwenzayo kuyasingcolisa uma kunobubi nje uNkulunkulu wethu nasemkhulekweni wethu akasizwa iHubo 66 verse 18 uma kunobubi enhlizweni yakho uma kunomuntu ongamkhulumi kahle uma kunomuntu omzondileyo uNkulunkulu noma ungathandaza uthini iHubo 66 verse 18 akakuzwa up until ubuyisane naloyo muntu iHubo 24 verse 3 to 4 impilo ehlanzekile iletha isibusiso kuNkulunkulu iletha isibusiso nje esivela kuNkulunkulu ngakho uNkulunkulu ufuna siyeke ukuvumela izinto zobumvelo bethu kuba zisingcolise ngakho uNkulunkulu udinge wena ukuthi ubuyisana naye usethiye kuleli verse lesibili niguqule niphendulele izingubo zenu khumbula phela kuGenesis 34 bayingcolisa laba bantu bahamba bahlangana bayobulala uDina bayobulala abade bedlwengula uDina ngakho uNkulunkulu babuya phambi kwalempunga bazingcolisile yaqede yathula ayangasho lutho ukuthi hayibo nina kunemphefumulo esiphumile niphindisela usibanibani nihlangene ngento ebengafanele ngabe nihlangene ngayo impindisela ingakaNkulunkulu ngakho seningcolile yavumela amadodana ayo enzokubi phambi kaNkulunkulu yaqede yathula izothi nawe unento oyenzile hleze phambi kaNkulunkulu ungabona ezinye zezinto zikuphunyuka nje ingoba uNkulunkulu uthuli yabuka ukuthi mhlawuphuma wathi enkonzweni kodwa wawumphethe yona lento lengubo yembhethe wafika enkonzweni kwaba isiyaluyalu wawukhona awukhuzanga wawukhona wahlanganyela nezinto wangafanele ngabe uhlanganyele nazo phenduka uyongakhela i-altare buyele emva uyongakhela i-altare verse 4 vula igebe phakathi kwakho nezinto ezisinengiso kuNkulunkulu kwaba negebe phakathi kwabo nalezi zinto bayithatha bayoyigqiba phansi kwesihlahla bathi sesizwile ukuthi umnikazi wekhaya usekhulumile ngakho zonke lezi zinto ezisinengiso phambi kaNkulunkulu kungaba izingubo zethu kungaba izinhliziyo zethu kungaba ilabo uNkulunkulu sesiyakuthatha konke siyogqiba phansi kwesihlahla esikhona lapha eBethel ngakho asazofuna manje ukuba singcoliswe yizo sizogqiba lapha phansi bese sikhuphuka kahle siyomkhonza uNkulunkulu silivuse kahle i-altar sesiyigqibe zonke
nathi ke ungenze njalo nawe. Phansi kwesiphambano akugqibele enzondo yakho, phansi kwesiphambano akugqibe phansi ubukela phansi abanye abantu, phansi kwesiphambano akugqibe phansi ukuzibukela phansi kwawena. Akuyoyigqiba zonke lezi zinto, ukugqibe nalokhu ukugula okukubambile osuze wakwamukela wathi isifo sami amahlala khona. Hambi yokugqiba esiphambanweni ngoba uNkulunkulu umisele okuhle. uNkulunkulu usidalele into ezinkulu ezimangalisayo. Uthi kuNkulunkulu, hamba uyongakhela i-altare, vula igebeke phakathi kwakho nezinto ebezikwenza ukuthi uNkulunkulu angalizwi iphimbo lakho uma ukhala kuye. Verse 5, uNkulunkulu uyakuvikela uma uthatha isinqumo sokuhamba ngobuqotho. uNkulunkulu akasoze akuyeka. But once you make a decision yokuthi ngizophila ubungcwele, entweni engiyikhulumayo akube into ephilisayo, entweni engithi wayikhathi into oyicabanga uwedwa ungenamuntu ongakuphendula. Ngoba esikhathini esiningi kunobudlelwano obufile, babulawa izinto umuntu ayicabanga yedwa, eyicabanga ngabanye abantu. Oh Nkosi, akasilekelele uNkulunkulu sisacabanga uwedwa, ngoba ingqondo uma uwedwa iyayaluza, ikhombisa nezinto okungezona. Umbona umuntu embi uyibone kwawena umbi, uyibone ungafaneleki. Hoyikhadi into oyicabanga uwedwa iyaphilisa yini? Iyakha yini? Iyakululeka yini? Esikhathini esiningi into oyicabanga uwedwa iqeda amandla, ayimvezi uNkulunkulu. Into oyicabanga kakhulu wedwa igejile kunokuba ingakwelekelela. Khuphuka uye eBhetheli, umakhele uNkulunkulu khona i-altare. Kusho leli verse okugcina engifisa ukuthi ukubambe, verse 6 to verse 7. Okugcina kulesi sahloko esikhuluma ngakho, isiyalelo sikaNkulunkulu siyafezwa, siyagcinwa, siyenziwa. uNkulunkulu angakakhulumi kuwe utho uqedule uzibe ungalwenzi. Uthe uNkulunkulu kuphuka uyoJakobe uyongakhela i-altare. Hawu bazalwane, ngakhumbula iculo 55 emagameni okuhlabelela. Ngingayisa ntoni kuye efanele ukumbonga? Anginakho kwanele ngimnika uqobo lwami. Ngakho nanka amazwi amnandi. Khuphuka isho ukuthini lento ye-altare elifunwa uNkulunkulu ethi khuphuka nje uye eBhetheli ungakhele i-altare khona? I-altare uJakobe alakha laliluphawu lwezinto eziningi. Ngakho kokuqala i-altare limele worship, limele ukukhonza, limele ukukhuleka. Ngakho okokuqala kufunwa uNkulunkulu ukuthi Jakobe hambi yokhuleka. Usuyekile esikhundleni sokukhuleka usunaka iminako engenasidingo. Hambi yovuselela umkhuleko phakathi kwekhaya lakho, uyovuselela umkhuleko phakathi kwendawo ayikhethela ukuba iyoba yindawo la sihlangana khona nawe. I-altare liveza uthando. Ngakho kwi-altare la uthando lwakho luvela khona. Yonke into engena value kuwe awukwazi ukuliveza uthando lwakho kuyo. Ngakho yi-altar eliveza uthando lwakho. Khumbula umfelokazi mayezo ezofika e-altar ezonikela embengweni, uJesu yababuka bayanikela, kodwa lo wesifazane ubeka ukugcina kwakhe. Ekubekeni kwakho kokugcina uthi uJesu banonikele kakhulu. Bonke babala igwili zendawo sethi kuJesu iloya mfelokazi. Babuza isizathu athi ingoba ubeke okugcina kwakhe. Kwi-altar ilasiveza khona ivalue yomuntu ophethe impilo yethu ukuthi ubaluleke kangakanani uNkulunkulu empilweni zethu. Ilasiveza khona uthando kwi-altar. Kwi-altar limele ukuzibophezela kumsebenzela uNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu kumele sibambelele kuye, simsebenzela amandla ekhona, simsebenzela amandla engekho, sincenge ingabi khona into yosenza singakwazi ukumsebenzela ubaba uNkulunkulu. Kwi-altar limele ukumlalela, obedience. Ngakho uNkulunkulu uyalalelwa. Kuneculo lencandweni elithi uyalalelwa uNkulunkulu noma isimo singavumi. I-altar limele lokho, ukulalela uNkulunkulu noma ngabe uyalibuka lisenkonzweni okhonza kuyona. Khumbula limele obedience noma kulo akame ehlambululile webathandela ubizo liyabiza kobiziweyo. Ubizo nje liyabiza
kobiziweyo libiza inhlanzeko ukuthi isimilo sakho masibe sihle, ukukhuluma kwakho akube kuhle. Ngakho uNkulunkulu mayezosibiza esibizela ukuvusa i-altare, asilivuse ngeqiniso. Okugcina i-altare limele ukuzibophezela, commitment. Ungayenzi into ephambene nentando kaNkulunkulu. I-altare limele ukuzinikela kuNkulunkulu. Ngakho ke uNkulunkulu akabusise okuzwile kulo myalezo uthi umusa weNkosi Jesu Kristu, luthando kaNkulunkulu uBaba uMngcwele kube nawe. Amen.